Nagabenta ke kubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublay pi baro ginigilong gi kubor bamta kasni. Ginong sanshar shnong nong sanshar hima jong kathan mausun ram. Haringkat kajing sunran uba Alvin Saukmi MDC ka mausun ram. Bad uba HM Shangpliang kilawan ban kendu ya usimbut menteri rangba. Uba Preston Tensong uba dairu menteri badai kami ya katanat PWD ron. Halor ka jingnawa ban shna penhe ya kasurok na wailoi shabalan haka arfuwe teri unailar arhajar arpusau. Uba Alvin ulai tu bah ka jingye kendu usimbut menteri rangba ka jela ula pentip bah ka sarkar kadang penkre ya ka detail project report DPR ban penkala surok intermediate ya ka surok na wailoi shabalan. Or dapat dokumen ban penbenar segi pajak Joko Musram ba ngidang syuan kendu ia Deputy Chief Minister beri in charge ya ka PWD Road but dokumen nakalian kejong habang iwan bani kendu nakalian kejonga kubu MDC ba hima bari ex MLA Jokathan ringkat lang berkinong sesar sunong NGO but di dokumen hakani kapor ban pentip sapi ba nakaliang jong Deputy Chief Minister ila ai ka assurance ya kaba kasurok ngadu na po weloi shadu sapo balat shen kin sanction no ba kin sedang ban snaswa ka DPR but ba ka project kanya chikmat but ni dokumen ru ban pentip sapi abang i OCE namar ba kasurok kelas news hadu kata nadu na po weloi hadu mosram bat na trompleng sharum bat na kalen ka jong Deputy Chief Minister ru il assurance ba menta shen lakut nu slap menta in sanction sha kapisa tang ban yo sha ka first phase makadon ar benta hang tu ka first phase ka kalanet ka second phase ka kadariat project kam suki dia handai na kalen ka jong iru il assurance ba ila pabudin na u chief engineer jong ka PWD ba un bu nyekran bari kontraktor bari trade usrok man compensate namar ba ka datang ka second phase ka ba ngisem jinge sisa ki ba namar ba kasuki ka Deputy Chief Minister ila penting ba kan ka intermediate kinangle ka DPR mata tangi 4 la ba nong ka exact amount and then la det ka DPR ni certificate exact amount ka no bakin section but ya kene ka ni sutu ba ya kene ka pisa ka ban yo mentaru kande na po ka sanction na ka World Bank. Kalau akan kilometer kan ham ketika ia serap. Approximately ngatrai dokumen about 80 kilometer. Markan kanek surok kan kanek na kan kanek surok sa ka Ranikor Constituency. Bila apa ni tu punya ni Sibon namar ba ila angno daki phoko snem sisa kata. Kanek surok kade ngam kade nadu ka lising ala batong nadu ka port independence ka jungi ya ka ba kanek surok insang yo kade bakin kinyat kini ki sipai bandit yada yangi hadu apo kapot te hendrei nadu ka tu por hadu mata ka surok kadang ne kunju te mudur bi mata la kan opko kusnem te ngi sukumen akan ka por bat ngi dai kublai sisa ya ka sarkar ha ka jingelam jong chief minister Konrad Sangma bat i deputy chief minister lai kublai kerpang yi ba hadin baka hakane ka sarkar ke MDA 2 ki jing angnot jong ki jing angnot jong ki pa jong ka mosram constituency sha ni lala ban pendet minister ila ai em kin sedang kin haban shimi kini ki consultant ki baya tayab ke government bande ikane ke DPR te ikamai kan ko timeline andre ila ai assurance ki ba in employ kat kabla to stok na kata ka arja sat lur kat ba hadir lasna ke DPR kat no ke jingno kam kin perlu kam na kata ka arja sat lur umde arja sat lur nam ta ka musundram baroi si boleh kira mendu labon pun senam jadi kita ibaratkan senior para orang dan hadirin ba nakaliang jongi sare sem sapliang ba lokal MDC jongi ba ben besok ni hadirin bangalai kuat yi bat kamtam hadirin yosngau yi kubur kam saya ba ni pernah ba ketuka surok ke balamang menselap tampo ke saklur na wailoi sa trompleng i manabay kaning surok lasno ko kala dai bat no siwi pat kijaka bat dai na takadaw hadin bangila ut nila pensngau hadin nong yalam gejongi hai sare sapsap yang kala antin ke sok ni de nakaliang jongi la convince ka
meeting ke belong mata kasni ban ipendu ban deputy chief minister ban penong bangin in ban pensisa ban omba kani ke skim kam kanomdo andai hadian mengalai ipendu di deputy chief minister mata dan dipersai ba surok kabin samang nak mata kani surok nak mata ka wiloi hadu balat hadu haran kor kam desu ka sanction ka barem andai mata kini tak second case do ka World Bank ban ka pendutaro kala khamjrong ban ka amount sanction ru yong ba kinang le kinang pha konsultan ban hadian di konsultan ki sepha de ke DPR ka no ka amount ka bakin sanction hadian ade bale DPR ki selamat di kata di dokumen ban pau ka jing sungu ya ka sarkar jungi ko jing lam tu mandat sama ban di chief minister besar persong di charge minister anu kaji ular kaji ini yang menjadi baca jingpen pai dan surah naduna wailoi sulusa.